Enguuto egi neerabwa mu motoka zitari hansi ya 10 mu izoba ezirimu ezirikutwara abantu ba buriijo, empungi n'abashubuzi na munonga barikwiha ebitookye Bukanga na Rakayi kubitwara Kampala hamwe na Mbarara baitu abantu bagira ngu butandu zibabeerire butandu. Amanya ize Yasini Rubega ize tandi boy wene motoka driver wange abadde avuddewo akosebwamu agenze koko mu ddwaliro naye nga tubadde tusaba gavumenti ya Uganda etutaase ku luno oluguudo etulongoosezeemu naffe tusobole okuganyirwamu ku musolo gwaffe naffe gwe tuwaayo. Abashubuzi abarikutwara ebyobushubuzi ebindi bingi nabo nibarra kandi batugambira ekirikurugyereraho motoka zabo kugwa kandi n'obumwe abantu bakahutaara. Aho omuhanda kuba mukye munonga kuremeera burahi wagyesha burahi wagiteeka obukyekampurwa turajanga hari umuhanda guri muhango gutinya usifuna ngahe nagipakinga nkakiragwa mu motoka usanga nko mu kwezi agwa mu motoka nk'itanu habwe ekizibu ky'omuhanda na n'omucucu motoka nekurabaho obura kurebaho orukuza okireducinga speed osanga ori yayiza speed yakutahire mwabo omucucu ekyo n'ekizibu kimwe kandi ez'ebitooki zone zirabaho osanga motoka yakwikiza ntayi yayo abo oruguudo kuba rufunda yagwa mu kihazo. Ekkubo lino litukoseza etali motoka emu olunaku lwaliro wagudde motoka 2 sibanayita uko wiiki waguddeko emotoka 4 ku luno oluguudo. Buli tugenda okutikka amatooke ebinya bitukuba nibitusonyogola emotoka nizamenya sekuligi kwegamba ntufunemu obuzibu bw'amaanyi. Omugambirizi w'ekitongole kya UNRA Mpebwa obutuhikirire aha simu nagira ngu enguuto egi n'emwe aha zirikuteekateekwaho kwija kukorwa omu bwire butari bwa hare. Gasha kwa Ruth Nwamanya.